media orang dah ke sini joint director travel friendly department scholarship initiative family और dita organization Faimanza Pega TSF by TISF Open Sanai scholarship ni bagi kurma student tak fana problem ni tongo getangi problem ang tangi yang ni total discuss kai ni joint director pra 2 घंटा से कॉल चलाएगा नरो वो tongo नरो media ro nuka joint director ka hama ki chakata mo ngnya Open Sanai puila naji rang already section mana rang to pon yago sopai ko bat kaisa muti sopai ka je 9 tarik no rang ase 50 crores ni rang sopai ka ni 50,000 crores mana 14,000 student something 12,000 student ni 14,000 price student of rang mantai tong gotai ko ni aba section ka 100% power ka pujani sekarang rang rekpan rohana ini aba goron yago ya tang ka bo rumah jiban mo section khaiman khaiman ma kore section rohana ni awan sanai aba join jagan sakaje pujani sekarang ya o masuk kisen activity ko to bo sau ang to rona mu bu khabai tin phana khana phana ni sau bo sakatai bo je dati ke rang ma ini ante kaisa student mo sanai bo kaisa sakaje tangi ate ke there on problem bo kaisa problem sakaje 10 to 10 application fill up khaya ba tan date bari bang ate ham bo kaisa financial year saka o yang mission khake chau ne happen some ko nai student ono ba kon sanai no dati ke apply khedi dati ke joma le no tabu dara rang maya ko ne apply khaya tumne ro next year bagi no tabu ne apply khedi kunu nya no dati rang man nai te kaisa rumah boro tahu fana reject ini wanai tongu ani scholarship reject kongka hayo kani no kunu wana nanya no ni bank ada link kahama kita ongka no kunu tik dokumen kaham ongka no scholarship manai kebo maya ta kiridi no sung already director saleka bono 2 mas ni bising fana 3 mas ni bunya habi no jida habi angka no faili apa no tahu koyak din ta phaya kurin chawro tangka boro tahu processing samung choli no no ko sane time lo kuri ong mano hin chawo ni mai no kebo wana nanya kebo scholarship mai nanya joton scholarship manai tai kumai sun tungui bolo judi no male musuka director bai te koyak din isu pore haidin chawo tangka boro tahu samung khai tongo time lo kuri sun jepro ring no offer ko male din chawo no lo khana te bisi kok saya जों पूरा डिटेल्स दिनो कुन डाउट दंखै जों कन्टेक्ट खरि जों टिआइस नो कक सानाय जों जे बुजिया प्रॉब्लेम दं जों साइमानो जों अबो सागा जे ट्राइबल डिपार्टमेंट नाङै 40% ले रं नि बसाव दुइटा इन्स्ट्रुमेन्ट बाय अंगु रां फान रिलीज अंगु एकलगे फान रिलीज या फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट रां हरो फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट नि रां दिनि क्लियर के रिबाय हांगा ते सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट रां सेक्सन नि साव फान इन्स्ट्रुमेन्ट अलरेडी नो जुनो मासा अलरेडी rang hal pajak bunga boroni tai 14,000 boroni se rang hazna tongko boroni tahu sengen instrumen rang noi tari ko sanction ka bat tahu fan boroni jago rang thai fulfill सब paya ko processing choli dong sawo ba sapai kan ka boron samun model choli jagi jagi rang hamna ni sawo amba suno tahu ang ya sen nanti saga tahu kini ya sen nanti go mun samun ko samun chini press media rong sungbai joralo tong bagi tabo harus pada bagi tong office ten paika tini tribal direct and pushing ke almost second term meeting punya scholarship issue nanti jeng thanai 31st August asu laikya joto student organization tino ngai tini jagawo tini nungtak fika jeng tini jagawo TSF by TSF present tongka te kubini bodolo haimalia haimia borteng halia angka jeng saimano stipend issue omo ani simia bini simia joto ni bagi no stipend issue pesa ngitung student suffer klai tong time to time boro bong fees rimaya so jeng omo wide no director of bekok salakya minister thanglakya ngai jehetu omo ran ni issue ngai central ni phasingte central government phasingte bong ni rang besik nang boro 50 crore thokpaikya almost bong ni notice kagosti tababo process ni bisingte যেটা ফাইন্যান্স ত্রিপুরানি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স আরন থেকে তিন ট্রাইবাল অফিসার ফাইন্যান্স আরন থেকে বিএমএস থানায় ব্যাংক থানায় আজ আফর আরন থেকে স্টুডেন্ট অনর রাং দাজাক নাই ইট উইল বি টেক 10-15 days মানে অ মান কাছে 9 মান গাই जों অমন কাইসা তিনি ফাসিংতে অমন কাইসা স্টুডেন্ট অন মেসেজ নামো জङ নর প্যানিক টাংদি जों जेहेतु लेइ थाका हालौइते किचान बै नासिंदी जों नर बागन सामखलाय दङ गाय डिपार्टमेन्ट बो जे tin por ba su chung bong phasing ti bong ni bukhan ko busung khana ka department o student ni bagin samu klai tongu
so sung je mansa borong no kok bung mintas kang sung kok narikya je this kind of situation the student of bus kang ni salata angtun amasung kaisa borong no kok ketata tam ni male student to borong na bagi payuba o rang pusha o jangar o te borong ni kelengkari ni te kunu borok safal khana nanga ti omon chini kaisa dabi tongmani jeng ti bong bus kang kok narikha ngai kebang mai show ni reject mai show rong to thanai thajing sai thangka so amor no penitang di wana nangya nong ni je genuine student norok ta wana di nong ni dang manai ni mano isa leri kon thanai kintu om man ni bisingo habi thangana hne jeng kha khlayo je jeng bong omon kok ka bokha je this man ni bisingo student nong jete manang kun ni jeng mono kok te kaisa ko sara doba kok thana ta sanani je ruma daro let fi rang college hogo rang sanjak tong mani biye jogo rang sanai tong mani travel for director hente pro saka kaisa muchi sonai sum college hogo je red fishing school se habia ko no bon red fita sandi no exam ho asuyata khadine tai bu saka judi exam ho asuya hangai sing kaisa student movement kara action nanai tangi bon exam asuya rang ko nai hini sing gosika te judi kyonu college ba kono university judi bon exam asuya hangai sing student ro thangai o university thang malai nai tangi kauna habia sing du college se hakka logo no payment khai nai angobon sanai school college authority ba university authority no naidi dakti ke pro rang nai scholarship hab kaino di kono student di exam ri fail ong kam kai aba daito nong mana nai ne ये भी कहना चाहता हूँ सब यूनिवर्सिटी लोगों को जो वाइस चांसलर है कॉलेज का प्रिंसिपल है जो स्टूडेंट अभी तक पे नहीं कर पाया क्योंकि उन लोगों का स्कॉलरशिप अभी भी नहीं आया उन लोगों के पास, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को थोड़ा टाइम दे दीजिए, उन लोगों के टाइम के अंदर में आप लोगों को स्टूडेंट के पे कर देगा, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ